Khubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. The dark is here to rule. Chief Executive Member jong Khasi Hills Autonomous District Council uba Titas Tarwell Khan hakan rutere uyayong arajar apulai ula penha perdana ya school sports jong Nora Evelyn Higher Secondary School kabadan hakasnong kolapti Shillong kabala sedang nado ka arp khandai terik uleber arajar apulai hakan ni kasi la sakilang lo Pastor Reverend AC Moore Pastor Reverend K Dongplu ka principal jong school ka kongke ding do kinoi kai jong school lamba ki khna school ki balai shimenta hag jingele akai ba per ya gani ka school sport lapun kod da jingele akai basketball da jingele shimenta jong South League House bakun thop ya ki kun huon jong ki kun thai bat ki shinrang Ngaladon kecing angnur nakaliang ke conga panyo yang ini ke kabu banganwan hagani ke school ke jompi kadau kalong bala penhe pensan ninga hagani ke balam bat kani ke ceka ke ba ngajuan ngejupoi ba hakapor ke bangadang kena bangadang long ukena rit lani kena samla abang apoi kini keceka kapan ken mau ya ketu ke darah bam kapor ke bangi julongi ke jinga seng assembly hang ni pok kelapati kapan ken mau ya por ki bangai julon haki Sunday School hang ni hakabalang bat bangalayo ru ya ki jingkerku ya ki jingikai bangalong mentah tehabai dei bat kani kesni di principal la foninga bangan don rengkat hakani kesni ke balong kasingkut jong ke annual sport ke jongpi kung ke school nangait ba baro na preng jongpi filesim bertaba kabalong kawai ki activities ki baki school baro akung kini ke puang ngai bagi pelong ya gini ki annual school sport kung no ban pelong ya di kena school om tang bapin penlen jimut aga jipuli ke jongpi rei kumju kumno ban kilan ya kemet ke jongpi bapin long di kena ki basmat ki basting ki bakwet ki bakhya but lengba ni ke jintbet ke jongpi ru aga lain jong ke sport kalaru barlong galak keleti na benta jongpi hadian habut let's say don la pren jongpi ki badon lagi jong ki sap ki prepare haki jingle kai lani haki nu ki activities ki ba school ko pelok den rei ko kongsan gade ke jinge shimata ke jongpi ba khendiat haki ni ki khendiat banai ki beladep nakaliang jong presiden jong managing committee pat kinong hikai kilawan bagi kendu ya atau office trikam ke jongang ban penpau ban yathu spang ke history jong kan school bat kham tam
ya kijing don kam iba ke school kedon kam nasutu kedon kijing namar kecaka kalau nggak bakiem bagi dan dulu sibun kijing duna iba ke school kahap ban penbiang na kabenta kijing bet jingbiang jampi ikena school namar kum kabalang isutu kamdei ke besuk ban seng school hapan yaksa hapan mak sibun kijing kum no ban penbet penbiang dan rega so ban aimu iublei ba wat lembah jo kini kijing tenjo kiba kabalang ke kendo dari ke managing committee ke kendo dari iublei sumla ino iti baka ni ka school kala kanian kum bakalong haduk mentah kum ong na kalian ka jonga kum uwei na kikun jo kabalang bala panhe pansan na kani kabalang ngasmo bangadon ka jingkit raw baha bangadon ni kala kalenti bangadai banlei ngaso kani ka kamram ka jonga bangadai banle kat akabor kabarit ka jonga tena kalian ka jonga ngalai keren bagi pastor bagi presiden no managing committee ngalong ba kat kabangala na kalian ka jonga ngan persang mapitip apo district council kamdade ka mau ketika institution kamdade bagi sensyar ka khadar ka riti ka dustur ka kunta terter kamdadon ke developmental scheme dengan ongkat bangadon na kalian ka jonga ngan sa no senyang lagi ngan sa le ya kabadon kam bat ban peniat sa perang yang ka kam ngalapha iki engineer ka jonga banwan nang ka school ban pet ya ka ba lapan le ke bok kian ya ka school baka nang ya sa perang bah abang akan mau ya ka kerteng ka di school ya ka bangila ainam hai sister ibang ijukhot ibadai kurim mo jong u kupang jong ke district council unong seng ni kapalang ubangi syatiye po silang ong i sahab joy tak de kading ong jongi syatiye bagi ong i sahab joy nganget baka di kanam ke jong wala da indon syu akan di partai rei lembah ke jingyan ke di school inang ya kenma wa ke sekri kebelawan ban IT lagi ban train ke commission akan ka ri ke jongi ngili yo sambai begini ki missionary ki jongi ki syakri ki jong play ila bet akan ni ke jongi bola roy akaleng jotari ngalai ke jingyan jo ki balang ngalai ke jingyan wat jo ki school ru banganget pa kalian jo ke balang kinangele ban kriere lagi jong ti na kabanta kumlo banang seng di school ati we pat isnong di patio ya kala ban school na juya don kat aka constituency ke jonga bat school jong balang tiba don aka thain ke bangang mikmat juya don kat juya trelang pagi nangai trelang ru bat kani ke school ke jong pi
Trisha Darling. Give a big round of applause for the winners. On all your efforts, and a round of